Assalamualaikum. Warahmatullahi Jama. Ngeto ni Dr. Bulle Jawara. Na golini Gabriel Touré ya runga jare nokube. Igati ni gynécologie. Ya gari ngate mfososo na auto ya garaw no katin no kontaunga. Na golini Gabriel Touré. Ngemen son Kenya. Kinima Kenya ninga. Na baka gidi maga selife. Okay, alin dan seri. So ngati kebe na sangara ngate ogu to abini aro aser kebe son gara ugatara cancer ngate nya. Cancer no watenya watte begeni ko kutunya ni so ngona to ko gidi maga to kuntaranya ni aga bakka ya garen kombenga kuntara ni fosoni filla kuntara sire ngono kuntara bure ngono kuntara sire ni mane ken kuntara benna buguan kombenga awa bakan kombenga aw horonan kombenno an kombenno anta fofo nyana ala nyana ay go no docteur na iteginanga anya itifunse wanya pingu kuntara ke anasanku ay go no kuntara ke ala nyana docteur na opera na kuntara mbagandi antelle mais kuntara bure kebe ken kuntara kebe harabu cinne kana bugan kombenga kuntara ke ato ndene mais to remba na falle ake ani khayim danya na mako français ngatira ambassadeur manne kuben gatela représenter ko tanan donc ake abu to gango mege ana daga funti no ko tanan a tel funti ambutenga ala tel funti an furtunga ala tel funti an kotunga ala tel hafunti an nyungola bo kun tan ndambo otunu kunyala nga cancer kem parce que nyandi gatana o ato kuntara bure voilà kembi solung dan sering gatini cancer sangarangate gatu kwatni cancer surtout ngako mo be cancer mpo songe be nyan mais cancer ke be ka bakka ya garawon ko mbonga kinyani angana wutu duna jarige jatela ga duna sususu angana cancer ni ko me kombon cancer nyange bi cancer kesu angana fa ga kombon cancer angana fa keme o keme tankebe alo soro kabi maka tankebe soro segi maka tankebe alo soro kabi asupun ya garunya donc kenni duna no koso an fun cancer ke duna ko no koso anga ya ana su cancer so ko me kombon cancer yango basu ya halo ku jamane ke mena o sino karge baka cancer gati cancer is kombon cancer yan cancer fana jamane ke no ala kay anya igo wanya gareo ana cancer no so ko me gati kala sangara ngate cancer fana ni kombon cancer nya donc ako ana fayga na auto tansege makati tankebe fo kunsunu ya garunya donc an cancer fana nga duna oke sine mali oke wake mali no oke o jatere gen raga o wa wudunu filli makatu dunu sikki ya gare fayni cancer nga ku ben ya garun kumba wudunu sikki mawdun na ta gare e wa sine awa wudunu filli makatu dunu fillo ko mo kere ya gare an toko cancer ki ngati kenni kubeni wori o docteur ngani no wanya ala ya marenge be wono iga ma karani wano kotanani ige mer docteur nganga wateke ya ma wateke nya ma gi kadna to ma ko ngori do kunta jate no jate ne kubeni ge docteur ngani no o gari wori donc kunya na a fa sa kenge ben wudun sikki wudun ngati awana avion karge ma avion tammi faga yagare malin ka yagare na avion karge faga yagare nga na be khondi asu karga bane yora diginteni donc comme soronga bana kala kinyani soronga ma auto ti fobrian sino wateken watti burenya agebe nyani ya harunga to ya harun kunda siri abayi gula gana de me amagabo ana laga keme o keme afanya de serbanya yugo sino tankebe agaro kabu asyagare voilà kenga explication ngoy parce que yagare yani kombonga e yagare yani ferego yagare nga kian sababu yagare ko bondingo ni aga cienga yagare ko mononga donc kusana sababu e ga cancer ke alanya warna no savano wonkane bon kati ambucha to nge mulla on se fait wateke age batike to penti fenya afe fana na wateke an tun man to kwat awanga ngana anu kontra ga to kutu anu kontra nya lan kombo ya na kontra na kombo kem kontra na wori ko mo ko bento kontra na fason filia ala na kontra se ngono kontra bure ngono kontra na bugan kombenta ya gare anga kontra ngala kombenga agante ita nan kaw gilli anan jo fe de toron bangi de toron na fay est-ce que kontra beno kontra se an ba kontra brefe daga mas fana be gay ken mane ken na kontra nya wala kombeno aya ala yang kombo ni filiswa ala yang kombo bani mais ake be ay go no ken kontra watu ngade ay go watu ntade
mais a foke be wono watu tere e o kenya ne serge be trompani ida ko to ngai ngombenga me antingata daga tingata am kiyen to toron kadege nga kebe kono yagare o yagara nga kutunga ran kombenga nga mundu ma walle awanga tawo antanga tawo digi gidiana naga doktoron mange doktoron be golle ngeni ina ya ke muru eske ko to kontara tere nyani ma kontara brenyan kebe geni parce que watenga na wori fa awate na wori fe na ke hajjare noko ke wa doktoron yimbe tumandini aya sababu me hari selle lawnyana jawengwa kena kuna tagman funanya me ko mo beta afe ko ngeme kenni anoko ndaranya wala kombe mais gono afa yeno kun tarantan kombe mais an kombe ka nyi finta awayitini anda yiti an walla kam akom fete kam wa dumbunu antu ko ngana antu ko motenga ni baka seren kombe aka dumbunu mo be akan wa dumbunu akan ni an wala an kombe ke wan bini antini awa yitini yite ke fala nan bini antu ko antini ko imbe ngano ko mbinguma nan ko an kombe no gambini akan ni yagaro gono ni gatini mi ganna jilo ya menga naraka ma pour que ambulo fone voilà sen sura nyana mais ko na anta kuntra wala mais a jepen to kunda quoi voilà ake be ko na tagma khoro ku bi ga yan sababe ya garunga gilli garni docteur ni mange docteur nga axe murno pour que na to watte si watte ani ma parce watte ala afoge ben watte nya mais watta bure ngono ke ben cancer ay gono watte bure fe ken kuntra ko kundani ke la wajarene aga selena to ko fofo man kita amara kane ama nya sababwa aga dankarni anduranga wala kenya ganninga olitini wateni ya ngasonya do sergaro kubega kan makata na tersine kama me lenko ta ke jatega no koyi hari ya garungo magare tampile sine tampile sino siki wate kenya sababu abi ko wate geri ko mon laga ayi ko ni am xembe ko mbori mana al ko mbol laga ari xey farnden ma yugo butunga akhay farde ma yogoni sono ma yogoni futunga ari khay farde ma yogoni kutunga yo liman butuyan gani yana wonya wala se goronya idan ko take wakam na war haslim na ma ya aru be kan foni wono ma har len sare jo ma har sare jo pafina watte ga ko tene donc on to watte be kan ko mo be ngati cancer ngate asuga ha to ke ban me kan de yan wato wat brian watte be gani ajare ko tene ni ajare nan ko to ajare ngilen kanu ba donc wacca wantini sine durantari ala baka seresu mais toroñan no kuma jang xaw gilli fene na yaxe muru kun sarangono kuna xaw gilli fene na yaxe muru kum xawa sine jate daga watte gana kite hakan no parce que watte gene ko be xay ma ngate ñan ayo gono xay ma ngate ñan mendu watte gana kita angira ñagare hakan no ayangira ñagare anyam bay takite hakan no jate laga tanka watte kelan jownan kara meta wala gande me watte kenan jow na ankaraga donc angana tuti hakan no watte kenan se laga surtout ando yibe ga sa fa ba ando be kombo banu sugu ube surtout angari yibe kommen sugu ke ala nyana ma angara ma kommen sugu anya watte kenan maraga anan khawti nan ka fer kutuna na du kosi nani do toro no mangi na fay pour que watte kenan ankaraga donc agala kunga mais serebe ak watte kenan mo warna akanga a resi gantam fatenga otinya kunga agabe kunga makati tiga kita nakate sinan kita wati yang sagi komun fine radio no fuma mais fane mo tan wala nya warna safano nga fane mo tan wala nga yare suwa ko kede ben kaso pour que anakoti ya wate ke ya mo ke an ke keso agabe kiamu ma ngajin tongera na ke keso apoze nga indata sunga nga wate ke wari ti cancer nga inintrina doctor esa nga selene ngwai anga selene awa watanga selene watte be wat burenyane watenya watte be ani awa nya sababu aga kala awa kallenjo woni siri parce que watte burenyan ko mo watte be geni aga anta kamperan ko be man aga khayndaro nya denen don en fait mo manga ken watte burenya quoi donc awa selene asele depana sababu go be sababu pegen la selene ken manne watte ngana wori fene ngel ko mo go be wati gelang na tikadu anga nari doctor nga doctor no fight wati be ni cancer nyani me bucine ani kontrale bucine ana tadangeni bucine ana tadangeni golota mi fe jongu fe akati go kasi khajara mo be bulum gatanga de bike bulukebe kemme gan ko meno me cancer nyani agebe kunga agam dakane kunjare nje nyani kulaw jare ne fenega selene lew mais okorosi okumagaira okorosi akabe yagaren kumunga yaronga nyono bankembere sorobe ni kombonga na daga kombon jinko jumam are
tugolo kombenso hakani watela kombenso igana hakani irganje ni irno banki hakata bo hakata afani ni waten dan kare buru ada kane ari fonde be donc hakati watini asele lawa fotono siri parce que waten daga kane mais waten ngam kombemba na agam da kane angana traitement nya wa traitement docteur ngana ri lampai kate ando ke traitement na kawa ana kun traitement de beri kun jare o de beri sababu anga de beti mo inshallah afoge be wono ntana susu selene ma afoge be wono kungu yumo kita waselle watege jare akote yan ngoko mo be parce que aken jare mbati docteur om tere bana jarande fe ko titini ngiri kara ngir nokko wategi ko benga cancer ngi ko benga li docteur jawaram bangi li docteur jawaram bangi abana jara selle mbti ngate fe ki aken watebe soro kargi matumu jate nyani fofo do fu pipina nganta bana iga menyini fofo ni hakla lanko fofo ni kallende bere jare ngi tapunge be nyani ay angana igram pogo na wala ampai ogana nyu kuntara kebe ga an kombe keno aga dingi gatini centimetre ni fillo tagande ba aga dingi centimetre ni sikita angen jare ngi nyana jare mo tana jare ni kilu kusikia afana kenu opera nya agebe na opera soit na opera na kuntara ke bagande no an kombe ke no ko kutu kenni c'est kemu go ko bangere parce que agebe ko watu le ko dingi iganye ni kembe dingo ou bien afila le opera ne na ko men su kutu na ko kana fe ke ken jare fana ken ni étape filane ke be ken jare mo filane ken gat kana chimiothérapie ni tunya igaro no soromun no ko so ngate le do nganga igaro nga kinya sababu watte kebe ngeko mo ngata wa khay farun den do ki farin kiluma akentel do farin kiluka agatele khay fare fu ga do agatele wattu be agatele agi karne bakam farenga ewa akinya nya sababu andi kari arni ama an kombe kutu ke ga do no wattu be no agi karne an wala agatele an kutu ke dinga nganya ko adinga nganya an wala awaro gono to ngandaro wakatni kinyi me sababu ya parce que docteur nyi mena hare operandi haganya hebu haga mulna an kombe ngopera porque na operane no andi besikande be ga dono ken kaw nyana hakat no ken nyana be ken tinya ken gabo siri kombonga tenga kombon jarenga ken ga tika radiothérapie ken wajo dinga wala ga ko an ga do tonga ga tika scanner ya ga ken de la me aken arga ani an kure wadena kata an kombe kya me kure ke fati na ampai atelia to ko be ga dono ado kuntara ki kusela kutte ga to dono an kenya bin ana bina to am diganga ana bi kenya bine bakano pour que ana bita watu be ga dono bi ikawana iran taka tele ito ko bana kay ikawana lo donc kunya ni jare intano ngitu ko sikko mais ala nyana ko mo be watte be geni docteur bana anta jini wajala akani gynécologue nga impliqué nan jare nga gatigala gynécologue ko no kuwa akani chirurgien oncologue nga ta chirurgien so xawono ku ngare cancer nga bana opérer ngala ko xaw impliqué nan jare nga sikane man gata oncologie médicale ku ga chimiothérapie ndewe nyana ko agabe ku xawa impliqué ya so ndo kaso ma kaso Allah wasine sino fil makata sino ke nyana anga ite muti yo xawa akane gata radiothérapie ni ku na ga ku ngeko ku na radio ne berni ku xawa impliqué ne mais c'est tan no ku xawa na fa ko ngi sirin ken ko kenni ku be ga wadi ko psychologue ni français en psychologue ni kenni yane kunu sorwa kubene kai kali harme men kar prolonga nyang kama anya wate anya fe sesuka ya sesuka nga wate nga surtout cancer ngate angota ke be al hakla au jena hakle ngama parce que antina mane kwate laga ala in kala donc selon la psychologue ni andi ga ya do fananga ya ko nga to wate ke wate nya ko to tumo wate do kalende bana kun hawo jo fananga ga wate silana pugina na jikinge nga pugana maka anjike na na ma jikran kuti ti Allah wa solution la kiten quoi donc anga te kya mais solution la kitena anyi me afalle fanan dunya filan to watenga ken fananya filande anan ngi to nga awajare ne sikane mane docteur no kula wande mana anga jarana donc agebe anga na sukero kuno nga agebe so une wakitene mais waten jarande wa bitkan fi waten jarande a depana watenga wore hakabe ado se armeme kebe ke watenga sere kebe es akamanyi medunge nan jare ti jare mo parce que okro sa kebe yadi cancer ngate sontra he cancer ngate fi wate duro docteur ngate fe agebe kinya sakya agebe no maga itelle tin no kebe fi duro ala nyana ntenne go no ube mpabale mpambane wono
Kenya sababu na kortenya nga ube ay in kono donc kefati watu duro ke watu fe akebe ina germane ite ina raga fatamin jaran non mange wena raga morin talbu mange meti fatamin jaran non fatamin jaran jarani kota ko ases gado harian ta bana amfani ni kota ko amma o amma ara fatamin jite fatamin te o soranda nga so anga ke so ni mine ar fo soranga on tige mais quand c'est watebe wat finanu amu tweet fatamin te ono agla wa cancer yama finanu kon donc akebe wajin to gugu be ndaga fatamin no mangi itelle gamane itelle ga fumade ndo fo ya fe na khati na hari bunne mutina poto donc ke angari cancer ngate angari bunne leta akan tala jagona ake watenga nyaka be maketelo an wala fo wana fana mulunde afranu haw kum na nyawo perano mulundi na perano kato bu opera wanda opera kunda to ma mulundi kaso fila an wala awilem fale na koto fana donc fo ken no kuno solo na ken toa donc ti wateyani a jarena me jarenti yana figo bo fale yabo watege Allah wa telle no mo do to ngatan nga ancelle me kengure feti watikan sagene ala nya ga sagene wa sagete mo kotana parce que galan kombo nga ala nya watin kencelle me angana mo dodu ana mo do asil hakatana aworni an kombo ke ala worni rege quoi donc tiano ko tini selle par akia akotan to soro makana ko tana an selle me wotana an fa sono siri mais agana anga tengana wori a jopare nya waten jopare kana wori docteur nga tana jare nya mo gobe docteur no be gollengene parce que c'est ce qu'on ngol yan docteur be gollengene cancer in jarande ngollenya a waten wori penanda ga banga kamanti problème te ke watela wa jare ne ara jare nya jare to mo aga afoge be wono ko ngate den de migete mi ta ko soronda nga ke watini ngai danne isa ko sorona mais kenni watenga na wori fene na to ama ire faawne kati ko tanani akampe an kombe mana kuntra amadungo kenga nya anga tele lew c'est ça to na tigadanga ça c'est un traitement adjuvant Allah wa selel almugo mais anga mari fene agebe kebe no kuma gare agebe ya garunga ni kembere watenda ka kane haddo to nyimme lampa fogebe de berni juste nandema pour que angla wa façon mo gobe pour que tora be kama ala ya watu ala ya na yonke torango yo docteur law ya sababu na traitement kina pour que yonke torana bon kama mais ala tini iwan silandini lew wati ya wati kagana bakam petengalo donc ngal ko mo gobe a traitement japan a depan kya watenga warna katibe aduga traitement foto be kinanga sira traitement be kinanga traitement su mo ala waselene adu traitement sin de kam mo ban fe hakani watu ngono c'est vrai o ko ban expliquer na hakani ada watte ko na anke maga briefe ma matene da adang hakke anga tinne akanke tinne na sin e wakani manya sababu o marenge be wono o sergi be wono iwa balla traitement ko ngi traitement kilu kusikia kilifilan leke yat kana chimiothérapie kenya sababu ka yinte mana feo awayinte su borem bakanyo kola awanya sababu me asufe sergebe awanya na sergebe kenni iteke parce que iteke fankanya ko pada fankan mane andaram peteke no wacha fofu ga peteke anya fusi anya fu brana sukarnya bay anyi teke ga agabe ibrene fo ga igam pre no ko donc anda sukari kiyan sababu ko ngana manke am freke an wala am fe an to ko dulle ngani harame me mo ko am fe anyi tu gonya jintu ko mo donc aga ku mi aga kun fankan bagani am pre no ko parce que yati ga cellule nuka chimiothérapie nyamane ana cellule fu kan freke fo sire fo brana aswa karni donc anda ke an wala kun sa nambu inte bore bana feo awya sababu no ngulo ngira kana no ngawru no ko ji aya sababu an wala fen yira kana jole iwa fitene so bande le na fo kana ina fitena ay goni kenga ban fe ay goni an wala iwa kumana ay goni no ina aya sababu ayana yoni me halqume bana fe an wala iwa ya wa qajatana o de berni ken no ifete la wa tawno parce que ifete la wa tawno parce que ifete ke lampu almugo ken suranya yogoni me an wala wari fe ngala atu ngala ila kunga atu ngala kitunga awa foge benyana mais
kunsuni iteke fankangan wakatinya nan wala fu iteke na ananya kasu na katu kasu tumnya na kamata ampete kawa nuwar normalite amne mo ampete ngene mo ko be ampete ngene sagane kam mo wala mesrena makon kinga indugu ba kana keni inteke fang keni pingu ke ba nga fankanyan me an wala ana iteke na tikita an wala anyi donga sagane ibate lokobe wan kawa sinsina kam masiri keni na wateke nangeme ya ko mo be eti nangemote ayande na watenjara parce que surtout quand c'est ngate ngel ko mo be ajaran de manawo ni ko nan se banan tajarna so fil tajarna so sikin tajarna hakan ni halaw ni am fay docteur tammi an kanje docteur ne tamel me ni yaram bane ube watenga se bane cancer ni ngate rege docteur tammi la me ni ne fofo di golle yan buge fofo ni hakla nan ko fofo ni galle ne be puga kamana celle amot ken wat man donc pour que watege amara fe ono alfena nyana pour que amari pour que watege makite anam watekita fo nyan watege manya sababu mega na watege soronga hasa docteur makentu jitu kon bongalle kema tu ivina watira kei menya sababu na watege cancer ke wala kamanga hakelenki sababu mukite me otu fo ngono kunga nya halmen fetenga kunga sababu watege na watege njo ndam feten no français ni gara facteur de risque a facteur de risque ngebenyal a facteur de risque fana man negati gara ngake ben sababu kenni orenya tanga nga horono fa kapansi ni wasine su ando watunya hagam nya cancer ngate ani moto nga kian tan me tanya de sine tanya sege sine tele watunya tele to cancer ng kharin kya khate kenni fo kana nya kenni ajin kape donc orang titin nga wa ajin sanjel afama akoy sorongono kubeni do mo watte ampanye ni ko mo no ba ko watte no watte ngai be kan no cancer ngati nga kani no ampanye kani ngono arama melaga arbe melaga do ankin me kismarenga angkara anjo narga siri ken fakternya do kum fakter naga age yalla to kum modite ne parce que Allah tini ang gemba ke kan no parce que watte ngi ka sana sarea ani iprenya pete kun wattu fenya me ko to fakter no kubeni glaw fene kun manne kunni igatin patam dingwe selengo kuma kalen kota situ mare nya karun mangi sime anga dingwa na ya anga ya kan timante anga dingwa na nya ya rebe brain selengen organ ka dingwe no watenya anga dingo nya sababu aga kete be am pateke ana kite ka yi lana nanya feren fosoko ke be sababu cancer ka ala cancer ngala kela cancer ke bayana kombon cancer ala sare kan no cancer ngala donc dingwe ni facteur quoi facteur ni talono agge benyan kubeni ga gollini no kuma jegati radio nga ko be rayon nga no ko be radio ni ngara be ampanye ni aga imagine go fono ya kunya sababu na cancer ngara soro gol ado soro beni ga igande mana igandi ngam bana igana kate ngabe nga igande be ke gumbu kete ani kete bana igana kete ibe ga igande be kete na ga iburu ken fu agla sababu na cancer kombon cancer ngala manekat ko bonga sen ngalang kadi ibe ga har ci dumbe ge be katin na ci dumbe ge be jaka ci dumbe ge anga ga nan dang hakke aya sababu ya agla wa kanseri be ngalang inta kanseri ngalang dirati meti an kanseri ngalang be sababu ya kanser haga kanseri ngalang ya kanserin kilen joni katanga na fama igalu be ni katanga ibru ubaro soro ku be ni ga sakata kya utidulen ko daga cha ngalo malmu kungungu ya sakatele gewreta iwat ikran telenya fayni ga baka ke iwa igene iwa sukaran gana iwa sapeni gana wa fenta forward iwa kaman dingo iben ganta golini ga futini aya sababu ya watege kanser angla kanser kita ado kom go magalo me sim kubenga simemin kubenga sigarete ga wala sigarete kubenga simemini kinga hani me ganta simemi ago ampanya angketa simemini direti mais an kapala mga simeme kenan kina an kina simene ukubangere patamila amagobo yare nga simeme mais an yini yare nga bangi simeme botana pakke kina wa simeme ikina simeme nga pene ay simeme ti de nga pene ya wa ti de mutu donc kina sababu ya cancer donc canceri facteur ngebe agabe lan ta ko no ya agabe nya donc kenya neko bata kube gila wa pene an adu tanga dingwende ko ko nya sababu filene ngebe angla ala tangal mo be kenya ya garu suti garu tungla jalan kaso gasi mane ayi mena du tanga ken mane igati to français to auto palpation de sein mane anta waten kabana
be anyana sababu ha wate ngani awori no wakati bucine wati be angla wajara ngasele ken mane yagare o yagare angaro no kasunya ang kasonga na ang ro kasonga ko ang ro kasonga ang kudukuta ko ta ba bitifilla bitsika ang na salenje ba bitsika kaso anyi mena sigi annan kita no gemu to na an ko tena an kita tege annan ko be kan na annan do ke mora amba nan ko be no annan ko be ke na to kamu ya ha katangi jime ke wure an ko be kan na anna susu anna ya anga tigi ni an ko be on tigi na fai selbi kunta gano anambu sel kunta gano anga lu tege na annan pa ke ngure fai selli atnya kere kan taro donc anga lu tege na ke kombo anga ke berbe an kombo tenga an kombo no genga anna me an kombo tenga kaso na kele me yaru be ninga tu ku ninga tu ti ikan no wate no makide ni kan no sabai kundo wate kengwe ni ku wate kala ni makai mangate iku ngati tanji ke sine tanji ke sino karke sine o sino filo in qatele docteur na radio ni beri datra mammographie na radio ni beri kombono kwa na kombono fai sedi photogante be bukine gani aglaus kene na to kena gani me amaga nyaga kaso filisu kaso yaru be ara nga sino pasoni anyai kuma ko watenya anin ko la ya fa kuma ka fo fone watenya ya donc kaso filisu tele e ko radio le beri ken kamanya anga to ko pasara jo tebe ka anga to ko ni rangi jimbeke kenyi be bala sababu ya aga kansa ngala donc anga ya de ber haknya ne sino ko tabane we sino filisu tabane donc anna be kemo donc anga ta radio le beri radio ndang fale ala nyana akite mo tanono se demande fe tanono ko ngala wa gemme kenya anga problem beram commenta ala moteo wala nyana ko he kuntara kundu anna do na jara kata buka kanso watege anko mo awal ala fani mali do don kanso me finding mo fada finde ni mo ni fida anga do don ka hanya do don kalumbe ka o debunga uwe hal bomo no wa hadu bomo ko do don ka goro antele do don ya bangi plan anga selanga sika ko mo be asrena ni manan ko mo pa ya soso anga na pa anga fudo wala ngama famu uwe anna ora anko bonka ma anko ben ga an gani na anko mun sunya ka bane sasa bane ndingo bane nga na ko sekena ya mu ube an ko men andro ko baragni de na wato baragni de ma gilma ko ni baragni de ando wan nan kini an ko ben afuntu ko mo be ana ki wan ko ben da ana ke tapu nga ma haram ke ko ni an ko mum payang an na fu wala an ma fam an ka doktor na fa banga doktor nga doktor ni marnyana yo wa andro ke mbora ya andro ke mbora ina an ko mo ni pay akati doktor ndina ma fo grewol donc ala wa hakun taw na ila katakan ay gono atena ma fogre ore me asreni anara jonde beri puke na oswa kuna taw ma gono do do nu fogaran an ko menga sikawe ala tin watte ngode atena sikawe bo sikake be gay ke sikaya na ka muri est ce que fogre an ma fosiani kem palle an do toro na ka din ngilanga ya tin radio ngilanga radio ko mbonga ya ko mbone fa adon hate okay hagen hari be khaikatinga tinna ko monu bay sikawe pati ko monu kay komboge kuduk berano kudukero kutubure nyamba anori kudukero kutubure nyamba ado kati kutubure ande atina do kutubure nyamba na sabiru ambana donc kya kati doktor na analyste no ina kuduke ina fonne utu bakay ya ga seke ya ta ana to pato ina fai inda fai est-ce c'est vrai ya ke do cancer nya cancer fe Kenya tini kudu go ma cancer nyani o kudu go ma cancer donc tunu yani donc normalement combien la wa fa combien a la fa ni mali do to kangan no ko so ala fa ala nyana in tabar fa ni mo de bilem no de boran tabanon afa amba yugonu golle nyani yugonu golle fe donc me ak yam ko so an famu an ala ka docteur nga had docteur be ga manja ya halaji me ga mam fay ala wan kay katsere be de ngene parce que ngay men demande wa ay wona ay men tatu malla kunni sere ke be ga to akama na fana do digale gere be ko mo gala wo ko no maru mundanga kenya cancer ngate watte be geni watte geni tuna so o banate agama le mo be ala amerique kundunya france kundunya sin kundunya
donc watege yani cancer fana duna suya ana duna cancer so ko me fana cancer ba amfana so ken kombo cancer e kombo ngwa ne kombo bana ala keme o keme tankebe alo segu maka tankebe ko ani mare nya ngawnya ari nya ngaw awai gudala na bana na magabo pati ka ken so na to awai go ngara no onta igun to ngono parce que fa keme o keme banya ni go tan ka igun to ngono aga benya ko donc watege ni afosire kuge ngamo onotara nya kuge watege maga nya cancer kuga manya cancer nya mendu ono comportement ne sange o brefoni ado o wa brain mo be har ku telefoni do ku fo nya sia sababu nya sababu ga watu kala siroma parce que telefon ko ta reon min do fo nya ne baro reon me tikin do fo nya kuma étude ma ko ifina avec preuve à l'appui mais qui va cancer à la main pour le moment selon comment discuter est-ce que il y a pas un lien si tu as regardé dans la wa ko fo la ko bon nga istan ko sino nga da wa fe ku ni sababu ya cancer ngala siroma mais pour le moment scientifiquement scientifiquement après des preuves à l'appui parce que dans la science font science ko fanna quoi que les preuves ngai preuve mo à l'appui mais de plus en plus les gens sont comme on si métier na ya sababu cancer ngala siroma donc on comportement changé ibena sikaru to kuntarawa anko mono anna bi na to toronga nampai telu kutu burengani ngaja kutu sengani ngaja ma we ngaja donc watege solution ke do onange me ya ube halgam ke me ona jo passe ona ajare jo passe kata budakan andara kane kya kata hado to lan pakade ande man siri de man ala de man yana anu di man be akawa merci